Ćao svima i dobrodošli na moj novi video. Danas ćemo da pričamo o tome kako da pristupimo nečijem umu posmatrajući njihov pravac očiju. Pokreti očiju su direktno vezani sa određenim delovima vašeg mozga, a pre nego što odemo u detalje, testirajte svoje oči i stvorite razumevanje kako njihovi pokreti funkcionišu. Odgovorite na sljedeća pitanja, odradite par zadataka i zapamtite svaki blagi pokret koji vaše oči naprave. Da li idu gore, dole ili na stranu? Kako je izgledala vaša najgora frizura? Kako će vaš grad izgledati za 20 godina? Koja je najgluplja pesma koju ste čuli i kako zvuči? Smislite melodiju u vašoj glavi. Popričajte sami sa sobom. Zamislite da ležite u toplom krevetu za vreme hladnog dana. Pauzirajte snimak, završite ovaj kratak zadatak pa uporedite sa onim što ćete sada čuti. Pre nego što nastavimo, samo da vas podsjetim da kliknete na subscribe dugme pa da počnemo. Pogled gore levo, vizualna memorija. Ukoliko osoba nema direktan pristup svom sećanju, ona će da gleda u pravcu gore levo, što vam govori da se ona prisjeća slike nečega iz prošlosti. Ovo je poznata pozicija onih koji više pristupaju vizualnom učenju i tako se i oslanjaju na vizualnu memoriju. Pogled gore desno, vizualna konstrukcija. Pogled na gore desno govori da osoba konstruiše vizualnu sliku u svom umu. Osobe koje lažu gledaju u ovom pravcu dok stvaraju sliku. Pogledajte sljedeći klip na kojem Samuel L. Jackson to objašnjava. I want you to look me in the eye, Nebom. Right here. Now tell me, when did you find out Nate was investigating the fund? I first found that Nathan was conducting the investigation after I spoke with you after he was killed. You're lying. And I know you're lying. Oh, you know it, huh? Well, you read my mind, Roman, is that it? No, I'm not. I'm reading your eyes. The eyes can't lie. Didn't you know what I was doing? A quick lesson in lying. See, this is what us real cops do. We study liars. Example. If I ask you a question about something visual, like your favorite color, and your eyes go up and to the left, well, neurophysiology tells us that your eyes go in that direction because you're accessing the visual cortex. Therefore, you're telling the truth. If your eyes go up and right, then you're accessing the creative centers of the brain, and we know you're full of shit. Now, let's try this again. What's your favorite television show? I'm not gonna play your stupid fucking game, okay, Roman? Oh, why, Nebom? You afraid we'll catch you on a lie? When did you find out Nate was investigating the fund? After I spoke with you. Whoa, that is a fucking lie if I've ever Fuck seen you. one. Never even blink my eyes, you scum. You didn't have to fucking blink, pig. Nebom. It's your body language. It says you're lying. He's nervous, Danny. What do you expect from him? Shut up, Frost. You know how this works. It's not just your eyes, Nebom. It's everything. If you cough, sneeze, cross your legs, scratch your ass, they're all telltale signs. You can't cheat. You can stare at me with those dead-ass eyes of yours all you want. You can't beat the system. Pogled bočno levo, zvučna memorija. Kada osoba pokušava da se prisjeti neke pesme ili šale koju je čuo ranije, njegove oči uglavnom idu na levu stranu. Ovaj pokret nam govori da osoba pokušava da se prisjeti zvuka iz prošlosti. Ovim možete da pristupite kada neko recituje već spremljen govor dok dokazuje da je iskren. Deca često ovo rade kada ponavljaju retoriku svojih roditelja. Pogled bočno desno, konstruisanje zvuka. Ako neko laže o razgovoru koji tvrde da su imali, oni će pogledati na bočno desnu stranu.
To nam pokazuje da konstruišu zvuk. Pogled dole levo, unutrašnji dijalog. Đavo u stvari nije na našem ramenu, već je na levoj ključnoj kosti. Ukoliko neko vodi unutrašnju debatu sa samim sobom, najveća verovatnoća je da će pogledati dole levo. Ovo nam pokazuje da je osoba u dubokom razmišljanju i preispitivanju. Pogled dole desno, kinestetika i osjećanja. Sjećanje na osjećaj nečega će pokrenuti vaše oči na donju desnu stranu. Ne verujete mi? Dok su vam oči zatvorene, pomerite ih u gornji levi ugao i odmah nakon toga pokušajte da se prisjetite kakav osjećaj ima krzno. Pokušajte sa očima dole desno. Koji je osjećaj manje neprijatan? Potencijalne komplikacije. Naravno, ovaj metod predikcije nije bez mana. Oči se retko drže statično u jednom položaju. Okolina može značajno da utiče na to, kao što je svetlost ili buka, pa to utiče na kretanje očiju, kao i pritisak za stalno održavanje kontakta očima u razgovoru. Umjesto toga, tražite konstantno treperenje očiju na jednu stranu. Isto tako, svaka individualna osoba ima svoj način na prezentovanju informacija u svojoj glavi, što utiče na njihov pravac očiju. Jedni su vizuelni tipovi osoba, dok se drugi više oslanjaju na zvuk. Ako pitate nekoga da opišu šta su vidjeli, na primjer, oni će pristupiti vizuelnoj memoriji slike, pogled gore levo, ili će konstruisati opis slike u glavi, pogled gore desno. I tako smo došli do kraja ovog snimka. Nadam se da ste uživali. Ukoliko vam se svidjelo, podelite snimak, bacite like i kliknite na subscribe dugme da biste bili obavešteni o novim snimcima, pa se vidimo na vrhu.